itu malah letik deh. Iya, ibu lumayan ngejangkung yoy. Baik tapi lumayan baik lah gitu segitu banyak. Daripada dek tahausan di dia nih mumpung di mumpung saya teh mas bro. Ah, wah ikut aku deh pak. Aduh kayak jaket pedet-pedet jaket tangannya. Bukan goblok deh. Dan itu mau lobang itu. Palas kieu suara teh. Duh. Sayyidina wa maula ya Muhammadin. Ada zaman fi ilmi lahi sholat. Daimatan bidawa mulki lahi. Asyik. Itu rame gitu. Itu nu naik. Kalau dewek tang aduh. Maling sih nama. Woi. Turun. Goblok. Nggak kalapa aing. Naon mang? Ajak ribut. Goblok aing. Apa? Kebiasaan di Kang. Memang ada. Senang gitu Kang ya Allah. Kira aku nyari. Baik sebaiknya apa nih? Ini kedua, ini kedua. Apa kalau pas itu Kang? Oke. Asyik. Asyik kawan. Jangan masalahnya ya. Baik Pak. Saya waktu khawatiran pulang sama Pak. Ya, Kang.
di kota. Nah jalan lembur kieu Lempang, ngolot-ngolot duit, teu boga duit. akang gawena di mana? Gawena di kota. Gawe naon akang teh? Kalah haus ente. Lamun haus carana tong mengambil hak orang lain, tong mengambil barang orang lain tanpa sepersetujuan orang lain, Kang. 3 tahun dek di kota jadi preman. Preman aing di Jadi kota. preman? Jadi preman dek. Apa Kang? Pula di lembur jadi naon? Jadi naon? Jelema. Sarua. Jangan bodor ke dewek ah. Ngabodor. Ah. Ngajak keluar ke dewek kan ngajak keluar ah. Pula Mana kata itu? pula tadi sisireun wae Kang penampilan alus gaya tapi otak akang gimana? Otak akan kita, otak akan kita. Jangan naon macam-macam ke dewek ah. Lain macam-macam Kang. Cuma masih mengingatkan Kang bahwa eta teh ulah dilakukeun anu kitu teh Kang. Pamali cekolot baheula mah. Geus kieu we. Kurang dulu tuh dewek. Aduh Kang, selain kan jawara di ilmu, Abi mah biasa dulu ya. jawara di kota. Biasa. Kurang buktikan aya nama. Sana jawara pasti mana di kana pasti di desa. Enak Kang, sana. Kang. Abi mah Kang. Ah. Iya, hirup jadi petani teh sapopoe ngan di sawah we papanasan loba manuk nungguan paresin ku manuk nya loba beurit aduh lieur kieu gemuk mahal pare panen eueuhan harapa beak eueuh cai ngadir ribu euy geuning jadi petani teh. Awak kata hamputeun geus mah. Kurang gelut wae ayeuna gelut wae teh. Aduh Kang, itu biasa naon Kang. Terus aya nama Akang balik ya ku abdi bere duit gope. Ah, wah, Akang haus kan? Ku abdi bere duit. kurang gelut aya mah. Hah? Biasa dulu kan Kang. Ya. Waduh. Bulan. Men tolong cek adanya udara pintu itu siapa tuh? Pakai sel ke sepatu. Woi, yang keras lak aham dengan babatu. Panggil ini abangku, kata orang seksabanku. Bahkan rasa putih merslow ini cuma tabakku. Bikin orang
Perdamaian, perdamaian, banyak yang cinta damai. Semakin damai, semakin gila. Damai, damai, kau memiliki. Mang, kurang mang. Mang. Kena naon mang euy. Mang, urang mang. Teu kuna naon mang? Leuleus. Orang kosong hayu.